Jisu in aman apek zawranga nunna isin aswak mi jang tempum chu aswak clearance niti mana February hlai nga tlokai ni khat thongni kumkolang khat nunna I aswak mi zate thlaswa sise boipa in fanu fapa rola phun le chole turwal thlaswa alau peding tampek salnak bungkulon riat changli Bible in Jisu I chelin micho adam ter thu angan khum pita I phenthlam in tla mina adam ter I Paul I pawwa khal in khosia le nanak adoi thei himi Paul in kan taksa I sin aswak mi chil hi thlaswa an si I midang Paul nuna ka thlaswa achang ter thei timi in sim pachen in nataksa I ra Paul alau thlaswa ding atitika fanu fapa alau peding timilong silawin nataksa sungi sin aswak mi chilpol thlaswa peding in amangding ati chanasi himiya hin nahardamna khal atalchi churonga siboy in nataksa para natna ka umti I alau simtika pachen in nataksa athlaswa ti zumola valam I sin tidamna ipeding tinra sanak nein nun pezomo pachanin nakhora thainak la nataksa pum I raso asi I athlaswa ve alau simzir tu nasaya Paul I warding le rinsanding in nathwak thatnak le natachiamnak la alau thlaswa ding nanatwan people le narwal people in chilthar nasarswa le sham natho thainak Paul para anla upading nafibnak le nathwak khora thainak chu mangbangza in annasazading nu lepa dinhmuna nathlangzawa sile pachanin nafanu le nafapa Paul chu nataksa I ra swa Paul an si I athlaswa asi anma Paul chu mimen an silo tlinnak hlaiche neitu Paul an si churuanga nazau khanmi nafanhyang Paul chu pachian uknak sung I misungloi Paul an si dudol mi rol tha Jisu in aman apek zawranga amai taksa pumrauri in nangma I swalnak ronga nangma aya thoilewak atwari apem kwaithlu churonga hardamnak thaswa chu nashanga asi nataksa sungi aswak mi Paul chu midang shanga thlaswa sise